Ruharambuga Sector Education Unit on 3rd November 2024, training on adapted curriculum for learners with intellectual disabilities. None mu murenge wa Ruharambuga ku ishuri rya Ntendezi kubufatanye na REB hasojwe amahugurwa y'icyiciro cya mbere y'abarimu kuri adapted curriculum for learners with intellectual disabilities. Amahugurwa yitabiriwe n'abarimu 58 mu bigo bya Ntendezi, RUSAMBU, GATANGA na Ruharambuga. Akazakomeza next week muri group ya kabiri igizwe n'ibigo bisigaye byo mu murenge wa Ruharambuga. Yitabiriwe kandi n'umugenzuzi w'uberezi mu murenge wa Ruharambuga ndetse n'umuyobozi wa Alivera Center. Amahugurwa yasoje abayitabiriye beyemeje guha uberezi abana bose harimo n'abafite ubumuga butandukanye no kwita ku ihame rya inclusiveness mu mashuri. Amahugurwa yagenze neza.